पाउशदे पम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी असमद मणिपुरदगी चखिबा गाड़ी अमदगी लुपा करोड़ तरह मंगा एमपी दन लुपा करोड़ अमग मखाई की ट्रक फारे ngase yu pung taraga mathoi makhairom taba matamda asam gi karbi anglong district da manipur dagi lakpa gari amadagi international market da lupa crore taraga manga rong gi value oigada drug phare haire bahwasina makhatana hairi bana akana pau ama fangbadagi karbi anglong district ki delai da check boss ama hangdoktuna asad awok sing check tobada ayu pung taraga mathoi makhairom taba matamda UP gi registration number da manipur dagi lakpa gari ama singna badagi खामदुन चेक तौबदा गाड़ी अदुगी मनिंग थांग बसरुक्ता लॉसिलगा पुरंबा मॉर्फिन केजी मरी फागत पंगाम के फारब ड्रग्स इंटरनेशनल मार्केट दा लुपा करोड़ तरागा मंगारों की भेलू ओइगनी थौदोगसी के मरी दैना नमियो अनि फारे हाइरे फारब मखोय अनिमक मणिपुर दगी ngakतनि हाइरे पनबयाबदि हौखिबा तांग कुनगा तारीख की अयुक असम पुलिस ना जोरहाट दगी मणिपुर दगी गुवाहाटी तमना दाखिबा तता ट्रक अमदगी इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ तरागा मंगा की भेलू ओइगदबा गंजा केसी लिसिंगनी चमंगा फगत पगी थौथोक लैख्रबनि हाइरे अतोपा मना मणिपुर दगी राजस्थान तमना चखिगदबा टाटा ड्रग अमदगी ngarang ayuk मध्य प्रदेश की पुलिस ना इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ अमगा मकायरों की भेलू ओइगदबा ड्रग फगत खरे मध्य प्रदेश पुलिस की पाउना हारिबना ड्रग अदु ngasi ayuk मध्य प्रदेश की मंदासुर डिस्ट्रिक्ट की फगत खिबनी थौथोक अदुगा मरी लेना ड्रग ट्रैफिकर अनि अमसु हारे हाइरे मखतरकवा अतोपा पाउदा हाईकोर्ट ना थबक की टर्मिनेट तौख्रब नुफा अमबो आना की थबकता हंजन हनगदबनी आना गवर्नमेंट डायरेक्टिव पीखरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर DPM ऑन स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर दा थबक तौरंबा नुफा अमकी टर्मिनेशन ऑर्डर हाईकोर्ट ना क्वास तौदुना स्टेट गवर्नमेंट दा थबक की टर्मिनेट तौख्रब नुफा असगी सर्विस मखाताना दरकार ओरबदी महपो हाना की थबकता हंजन हनगदबनी आना डायरेक्टिव पीखरे Harba Directive asi High Court of Manipur gi Justice Anthem Bimol Singh gi Bayanster District Program Manager DPM on State Health Society National Health Mission Manipur da thabak toramba kamai khampu saini phugani thoi apok palai ki dhaba kamai asong sangai pau kabui khul na patnisar oituna tharaki barit petition gi file hearing haukiba October taraga mathoida judgment pi khibani patnisar kamai khampu na magi council advocate KS Taran Kumar Singh gi kuthang da principal secretary Halton FW Government of Manipur Chairman Executive Committee State Health Society National Health Mission Manipur State Mission Director State Health Society National Health Mission Manipur Chairman District Health Society National Health Mission Tamenglong District ki mathak da High Court of Manipur da Respondent Authority singna March kon gumdoi lising ani kunda so cause notice issue tawrakiba asi said SI tawbiduna me taruk lising ani kunda embogenet order amma thoktura mahaki termination thokiba do cost of you and petition oina thorakibani High Court petitioner na tharakiba petition aduda asumna palli madude petitioner kamai khampu December amalising ani taraga darukta State Health Society National Health Mission Manipur amasung petitioner ga agreement inaduna district program manager DPM oina November kun ganipan lising ani taraga darukta gi November kun ganipan lising ani taraga tarit phobagi contract basis the State Health Society National Health Mission Manipur engaged tauke official record matungina petitioner asigi engagement period loiraba matung respondent authority lamhaki engagement gi matam amuk sangdoke aduga petitioner asina District Health Society Tamenglong da district program manager oina thabak puringai CMO DMD Tamenglong district na petitioner da karigi damakta petitioner na thabak da insubordination oibagi mahaki matakta disciplinary action lauroi dabano haina dabai tariyani manugda aibase oina explain tawgadabani haina lising ani kungi March umda so cause notice issue tawki aduga petitioner na so cause notice asiga ibase lising ani kungi March tarita reply fiki loina mangonda siriba maral sing yumpam yaudabani mahaki mingchat thenbani ana explain tawki पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की लांगदम यु हम थुरे सासिनबा डॉक्यूमेंट सेल फिजरगा गाड़ी क्या रजिस्ट्रेशन तौन भवन रमले मिवेनी जेल थाजन क्रे अमन बेल फी क्रे सामना पर सेसिस अमसुंग इंजिन नंबर दा गाड़ी हम रजिस्ट्रेशन तौरमले सेमसन सजन बा डॉक्यूमेंट सिंग सिन अतुना रजिस्ट्रेशन तौनबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल अमसुंग स्टाफ सिंग दा सेंजा थुमसा जथारमले आरसी बुक क्या लोइना गाड़ी क्या की फोटोग्राफ सिंग रिकवर तौरे लेबागसी कोनुंग दिल्ली जाउना स्टेट खरा दगी हुरालकपा गाड़ी सिंग पुसिलकपगी मथकता मणिपुर दासु गाड़ी मचा असौबा खाक्तन हुरानबगी थौदोक मसिंग यामना थोकसिलकपदगी
हंदक्तना हुनना एक्टिवेट तौख्रब मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल मणिपुर न चथरक अकन ड्राइव मियोय खराना सासिनब डॉक्यूमेंट सिंग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल स्टाफ सिंग सेंजा तुमजा तौदुना गाड़ी किया पाक्तन रजिस्ट्रेशन तौनब होनरमले हाना खंगबंगमग्रे एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल मणिपुर की पैकेदगी अखनब फंगबा पाउसिंगी मतुंगिना था असिगी तरागमदोगी नोंथेल पुंग अनि मखारोम तारकपदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस अमसुंग मसिगी अकोइबदा सासिनब चे सांगसिंग सिनरक लोइसंग असिगी स्टाफ सिंग अरानब मौंग सेल्फी सरगे गाड़ी किया रजिस्ट्रेशन तौनब होनरमले हाइबगी पाव फंगे पावसिगी मतुंगिना एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP LO क्लेखोंसाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जोन 1 Themthing asangba amasung SP Imphal West ki SS Sibukandagi supervision makada Imphal West District Police ki additional SP Operation M Apminda lusingba team ama panthadana mafam aduda sangsin ki hairi anti vehicle theft cell gi team na mafam aduda sangsin ki bada singdaningai oipamongda myoy ama thengna ki mafam aduda mahaki maming matha hangpada magi MD Abdul Barik sahi nifugani toy apopalai khitraba MD Abbas Ali kawwa Imphal East ki Anrok PS ki manung chanba airport sangam dabi mathakta gi myoy ni haiba khangbangam ki पुलिस ना महाकी ममिंग मथा खंगदोकलब मतुंग मंगोदा सथागिबा थीबा होंबा की थबक तोंगान तोंगान बा गाड़ी तरागी RC बुकिंग मंगोदा की भागत की हाइरे मंगोदा की सेस दउवा RC बुकिंग ना रजिस्ट्रेशन नंबर MN03 W2273 सेस नंबर MD 2A47A ZO ZW MO 6621 इंजन नंबर 24 ZW GM 19726 MN03 T1058 chassis number MAT 373338 DIEO 7402 engine number 679 DC 69 EWY 109855 MN03 T1457 chassis number MAT 449039 ISAP 16987 engine number 71L 8442 9999 MN03 T1606 chassis number 360044ATQ 100352 engine number 697024 ATQ 100420 MN016721 MN03 P7888 MN03 T1736 MN03 A0494 MN07C3020 अमसों MN03T3263 ने MUS की मोबाइल फोन Oppo A12 अमसों रिकवर तौके हाइरे DTO न पिरकिबा सर्टिफाइड कॉपी सिंग अदुगी मनुंगदगी चेसिस नंबर 360044ATQ 100352 अमसों इंजिन नंबर 697024ATQ 100420 हारिबा गाड़ी असिदगी रजिस्ट्रेशन नंबर ना गाड़ी असिगी रजिस्ट्रेशन नंबर ना MN01 AA0134 ओइना DTO इम्फाल वेस्ट की ऑफिस दा रजिस्ट्रेशन तौरम किया दुगा सम्मानब सेस नंबर इंजिन नंबर असी सिनादुना कांगपोपि डिस्ट्रिक्ट तना MN03 0937 ओइना रजिस्ट्रेशन तौरम की हाइबा खांगबंगम के मासी खक्ता नतना गाड़ी नंबर MN03 T1606 MN01AA 0134 MN03 0937 हाइबा गाड़ी सिंग असी रजिस्ट्रेशन तब मतमदा चमारब सेस नंबर अमसंग इंजिन नंबर सिंग सिनरमले हाइबा सुखांगबंगम के हाइरे अदुमनम DTO इम्फाल वेस्ट की ऑफिस ता लेरिबा सिस्टम दा सेस नंबर MAT 373338 DIEO 07402 इंजिन नंबर 697TC 69 EWY 109855 असिदे थेंगना किदे आइरे पनबजाबदी मखोय अनि बोंगासी कोर्ट पुथोरखिबदा पुलिस की महेदगी मखोय अनि COVID-19 पॉजिटिव होरे आइबो वफम फोंदोरखे अदुमदमक मसिगा मरि दैनब चे सांगसिंग दि यावरखिदे मरमसिन जेल दा थाजिलब लाइस्ट्रम बॉय बॉय जुडिशियल कस्टडी अमन लौरगा मफम चाबा अमद तोंगाना थमनब कोना डायरेक्शन पीगे मखतरक अतोप पाउदा पुलिस स्टेशन हाइबसी ऑफिशियल सेक्रेट ए की मखादा चंगब यादव अथिंग थमलब मफम अमनते कोर्ट पुलिस स्टेशन अमा हाइबसी ऑफिशियल सेक्रेट ए की मखादा अथिंग थमलिबा मफम सिंगी मनुंग चंदे मरमसिना कनागबदा पुलिस स्टेशन मनुंगदा वीडियो नत्रगन इसम संबा कैमरा ना फोटो काबलुबदा आइन की थोंगदा अकाइबा करिसु लेते हाइन बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ऑब्जर्वेशन पीखरे हाई कोर्ट की जस्टिस मनीष पिठाले अमसुंग बाल्मीकि
Minijes anigi division bench sahi asigi July thada Rabindra Ufadai Kopamioi amagi mathakta Officer Secrets Ek OS egi mayokta thabak sathai aina thangalakiba complaint ama kaktatkibani Rabindra Ufadai na haukiba kumsing dising ani taraganipan gi Mars da police station amagi manungda sangduna video recording tawgi aina thangalakpa wakadatu kaktatkibani Division bench asina pikiba order amagi matungina athingba thamliba mafamsingda lone I pau khongkana na Rabindra na honarambadu OSA की सेक्शन 3 अमसुंग सेक्शन 2 क्लोज 8 की मयोक्तनी एकसिब सिंगनबनी आना थांगलकिबो वाकददुबो यानिंगदबो फंगदुक्तना एकदुदा फलिबा अथेंबा थमलेबो मफम हाइबसिदा पुलिस स्टेशन सिंगसु यावगदबनी आन अकनबो वाफम अमता पंदे हाइके दिल्ली द इसिंग नंगसत की फिबम फसिलकदबदगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन की थबक थेंग्रे दिल्ली द इसिंग नंगसत का हेना मोसलकबगा लोइनना Central Lenga ki year quality fenenangasi National Cabinet Region asigi authorities in the mafam aduda Sathariba construction work amasung building sing ba sito pagi thabak tharung khudimak khudaktagi athing ba thamjan kre athing ba si hanatagi sanan krabasu mafung phana thabak ton thok pangam dana lairakibani marmasina athing bagi order adu nauna kansin khibaga loina authority na thabak ton thok na ba panel asna khangan kibani construction amasung demolition ki thabak tharum sing adu graded response action plan ki house by stage ki makhada athing ba tham kibani Nauna thing ba thamla khiba asi tangai fadana paikataba yadaba National Security Defense Railways amsung Metro Rail na singba package singi Metro Rail na singba project singi wanati chanaroi haike athing ba chanariba Delhi da mining ki thabak thorom singsu amada chathaba yakiroi haire Commission for Air Quality Management na makhadan hai state singna BS3 petrol amasung BS4 diesel jauna chen bachaka mari panba gari sing National Capital Region asi yamna mari dinaba authority sing athing ba sing thamba yai Tawang asi ising nongsit ki pipum ka na mosilak padagi lakhalakpani athing basi authority sing dadi sanaroi haige construction ki thabak thorom sing thingjin ki ba asna Noida Ghaziabad Gurugram amasung atai mafam sing da pai khaliba housing project sing da chu chauna saiting pirak laba yai haina mi painare Delhi da huje maki wana pungkun mari da o fanglibi air quality index asi sangsad da 397 da laire hariba pipum masing asi nongthil pung mari faw da laiki bani sahi asigi haukiba January tha da ki parak patanga segi asna Delhi gi khwaidagi ising nongsit sengdaba Namini ana kambagam kibani Nagamyam na amato na lemin nagadabani na Rio Hausit nagamyam na tawgadaba amatangaraba tabag di naga society amasong yam puramak amato na lemin naba amasong nung sisanan lemin nabani ana kohimagi Naga Solidarity Pagtapang Tokibat Naga Students Federation NSF ki Platinum Jubilee ki thorom da pangthokpa thorom haudok pada sarukya kibat nagalin ki CM na Rio na fangdokre Tharumasna saruk yaraduna mahna fongdo kibada naga sina khundaba mafum singda leiba naga imung singdagi mioi singna laktuna Tharumasida amatoina saruk ya zarakhi badasu mahna harawa fongdo ke Panbaya abadi tharumasida awanokpo state singi tongan ba organization ki mihusing singi mihusing yauna Assam Students Union Khasi Students Union amasong Northeast Students Organization na associate advisor Dr. Samuzal Bata Ziana Luching Batim Sing na Laktuna Sarwiarake Naga Students Federation na Aukiba Sahi Umbudramanga Asida Naga Miam Gidama Pang Torakiva Tabak Tharum Sing Busu Si Minister na Tagadba Pongduk Laduna Naga Miyagi Mairoi Sing Lupama Wariba Naga Students Federation na Sahi Umbudramanga Apung Parak Pada Sunungai Pongdoke Loina na Federation na si Makata na mapanggal kan amasung Naga Miyambo Amatuin na Ponsilhan na Bagi Tabak Tharum Simpang Totona Laikipa Wala Sunuhaike Tharumasida akan dapat mitunglen oikiva Arunachal Pradesh ke Home Minister Lo Wang sa Wanglat ke maike degesu NSF na bipum kutimapo amato henna dapat habak sing pai khalagli aradun haujikti Federation asina Northeast ke geopolitical issue sing matang dawari sana bagi tabak sing pai khalaga dabani haike Delhi da sahi taraga tarit ki nupamasa ama Juvenile anina thangna thilaga arkre Sahi taraga tarit ki teenager ama Patel Nagar area daliba mahake yummanakta Juvenile anina thangna thilaga arkre ana thangjanamita police na pangdoke Police officer amagi matungina Juvenile anina thangna thin badal laikhiraba teenager adoki maming Manoj Kumar Negi kawi equest anivak fare sathiraba thawdogadu area adudan install tawriba CCTV camera footage da ningthina wa fange CCTV footage da teenager ani ingai sangtana rakpagi saktam uwa fange hakleraga atopa nupamasa ama Makoda fosa gama faraga mafam adu laki adu ka victim adu da attack tauke matung tabda teenager sing adu mafam adu da gisian ki amadi victim aduna wana leng otona for khawdagi mahaki mawan lawtok oke yamna tunam hak lambi da leiba bike amagi manakta lek thagi amasum mahaki manangal da thang ama jungtuna leiba oke
victim aduna lambida ikhing marakda tadu leiringeda miyam na mahakpo yengba amati mahakpo mateng amata pangdana akuba lambi adu bafauduna chatpasu uba phangge senior police officer amana phangdorakpada irai numeki numidang pung 8 minute kungani thoi taba matamda thangna thinbagi thawdok ama thokle hana Fateh Nagar police station da pau firakhe tawdok adu film thina soklapa mano Sardar Patel hospital pogat ke masong doctor sinam hak sire ana lak thorake victim adugi afokwana sentencing victim adugi afokwa sentencing negi ni piba statement da yumfam oraga IPC ki section 302 murder amasung section 35 common intention ki makhada case register tawri ana phongdoke Manos ge pokon mahaki statement adu da mahak masana papo hostel adu da pori haida Manos na mangon da subenan ani na mahaki masanu fida pasda bu hoising sinatun laknaki ana phongdok lamki ana supan ke Manos na nabet khani ki mamang da zubenan ama khowang na thadun warning tawki thawng asida kharang khoisang norba equis asina laman khumning bagi wakal galoinana irai numeki numidang atheng bada Manos bo hanjin thangna tenke mana computer class jaw rogam da halak bagi lambi da thawtogasi thokibane Equis juvenile sing adu fari amati makoina sinakiba thang adusu makoida giri ko badawri ana police officer asinama khatana phongdoki Assam gi senior officer ama senja tumja torombagi fare Assam Civil Services ACS ki senior officer ama senja tumja torombagi marada Assam gi Vigilance and Anti Corruption wing gi officers in actingna fagre Assam police gi akhana wing asna faraba civil service gi senior officer adu gi baming Kisan Kumar Sharma kawi mahak Assam gi home pasung Political Department Joint Secretary oina thabak tawbane mana magonda farm amagi security gi license renew tawna bagi damak wanom lakhiba miyoi amargi lupalising marfutra gi senpam ama lawrambani haire mana miyoi adudagi senpam asi hek lawbaga panthad ramha ko akten ana phagat khibani haire wafam asi Assam gi Special Director General of Police Vigilance and Anti Corruption Ganendra Pratap Singh nasu social media da upload tawraktuna phongdokre wanom sel lupalising marfutra ka kona Joint Secretary wariba senior officer asi phagalaba matungda Magi matakta lokot pa prevention of corruption yaki makada register tawba case magmari ledan mahaki memda Assam police ki mekidagi thiba humbagi thabak sathabada selona lupa lak nifuga mapan lising kun gamari gi senpam chingchu recover tawba ngamle hari magwa case jiga mari ledan logi matungina serak pinada pamakada ba investigation sathabaga loidana mari ledan ba court putoklagani hari Nabi masa singda sathaba sexual assault case singda Mizoram police na lie detector sinaragani Mizoram police ki mekidagi paikhalakwa hanba khongthang on state adu thokpa piklibi nupi masa singda sataba sexual assault case singkin investigation da polygraph na tragana lie detector case sinaragani are anova thawrang siki matangta Mizoram ge inspector general of police headquarters zone nailai yana phongdokhiba da mamang thagi taraga tarukta sahi ani khatanga ri nupi masa ama Loringo Tresio Brontis LALTV na maram odun laikide adomanamak laikidrabi Nabi masa asigi haksang dasa thakiba examination da mahak positrengi mamangda mangonda sexual assault ki tabak sa thabiki aiba khanglak pangam kibani hari tawdok asigi matang dasu paladuna IGB asna phangdor kibada nabi masa asigi mama fa sing dasu tawdok adugi matang da aseng ba khangdok na bagi damak lie detector test sin na ba thawang tawre haike makatarakwa atopa Manipur gi pauda GP 160 na Panchayat Award ki pakhom thakre Manipur da ADC amsung gram panchayat ki mathauda sayenare India government ki Ministry of Panchayati Raj na lebagas til hiriba gram panchayat singbo tongan ba criteria mapanda yumpham oraga sathaba assessment da National Panchayat Award fi na pa wahang singi paukhum karakpada tambagi gram panchayat GP samakhom phona pigre amromda Autonomous District Council ADC amasung gram panchayat ki mathauda nakai sengna dabana thabak tawbada sayanaba thokle National Award ki damak hanglapa wahang singi paukhum pirak taba mayam ama yauriba sigi Maram Center na hanglakpada Rural Development Panchayati Raj Manipur ki makhada leiribasi gram panchayat chama gumpuga mathoi kaktani ana ministry da se hiraga leiramle thangai chengnabak ki di ministry ki record da Manipur pumbagi wana gram panchayat nadragana masiga manaba body lising hum chama ga marfu leiri report thagatpada yaudribasing asi ADC ki makhada leihibasing ni ana Manipur lekang ministry ta ikiba serol aduna mayak singna palle Mawasin bangba paun hai National Panchayat Award 2023 ki wana tongan ba Localization of Sustainable Development Goal mafanda yumpham orga hangba uhangsing online ki khutangda pakomadu October 13 mathoi fawada pirakna bakhangalagi adamapu uhangsing ki pakom online ki khutangda sit pisilakpagi matamasi November 15 fawada sangdokre ngasi fawada Manipur ki gram panchayat chambaga humpuna uhangsing ki pakom pirakre hari Manipur ki wana gram panchayat amasung masiga manaba body lising hum chama marfu ki manungda hojik fawada
GP चामग हमफु खक्तम उहंगी बाहुम थारकपदगी मिनिस्ट्री दगी करिगी दमक अतई बॉडी सिंह अदु करिगी बाहुम पिरक्तबन हंगलखि हायरे मिनिस्ट्री की बाहुम पिरदर मणिपुर लेंगा की जॉइंट सेक्रेटरी RDNPR ना थाखिबा इबसे रोलदा मणिपुर पंचायत एवॉर्ड की पोर्टल ग्राम पंचायत लिसिंग अहुम चामग मरफु लई हाइन उल्लबसु मणिपुर लेंगा की RDNPR की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की मखादा ग्राम पंचायत चामग हमफु दगी हेना लैते GP चामग हमफु बाथोई असिगी मरंगदा अयामबना नेशनल पंचायत एवॉर्ड 2023 की वहांसिंग पाहुम पीखरे आइना पल्ले अमरुम दा अपन विलेज नटरगना हेमलेट लिसिंग अहुम तरागमपन DPR आइगे मखादा लैते अमसुंग मासी ADC की मखादा लैरिबने सिंगी ADC सिंग असि ट्रैवल अफेयर्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की मखादा लैरे लोइनन मखोई की मरी लैदब ई पावसी RDNPR दा फंगदे मरमसन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत एवॉर्ड 2023 की दमक वांगी पाखम बेंसन बगी थबक असिदा ग्राम पंचायत चामग हमफु माथोई असि खक्तम प्रोसेस तबिना नबा हाइजगे सही नौरिबी नुपी मसा अमा इकाय खुमनाबा महन बद सेनाबा नुफानी फारे सही नौरिबी नुपी मसा अमा इकाय खुमनाबा महन की आबा थौदोक त सेनाबनी आबा नुफानी वुमेन पुलिस स्टेशन इम्फाल ईस्ट न फारे हाइरे फारबसिंग अदुदी माइबम सनायाइमा सही तरागानिफान जारफोक गेक्रो माय लेकाई अमसोंग nganगोम एंथोनी सही कुंट्रागानिथोय जारफोक जाम्बेम मथक लेकाई ने केस असिगा मरी लैदना आयोना कोड पिकलिखिबा रिपोर्ट की मतुंगिना था असिगी कुनगदारुगी आयु पुंग निपान मखाइरोम ताबदा विक्टिम ओरिबा नुपी मसा अदुगी ममाना महाकी सही नौरिबी मसा नुपीबो था असिगी कुनगा मरी की नुंथिल पुंग अमगा मिना कुंट्रा रोम ताबदा मसागी युमगे थोंगालदगी मसखंगदबा मियोय खरन फादुना फोकी मसिगी मतुंग द मसा नुपी अदु युमदा हलकलबा मतुंग थौदोक सिंग अदुगी वरी लिथोरकपदगी नुफा अनिना इकाय खुमनबा वांगन बिक्री आइबा खंगबंगम खिबनि हारे रिपोर्ट युमफम और पुलिस स्टेशन असन एफआर लौखटबग लोइना विक्टिम अदुबो एग्जामिन तौबदा सनायाइमा अमसुंग एंथोनी थौदोगदु सथगिबनी केस अदुगा मरी लेना पुलिस सथरकपन इन्वेस्टिगेशन की सरुक अमबोइना थासे कुनगदरुक्ता यारफो के ग्रुप मय लेखाय दलेबा सनायाइमाबो नोंतिल पुंगानीरोम ताबदा मयुमदगी फाखि फारबा सनायाइमाबो मखाताबा वांगफोंग सथनाबा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की ममांग पुथोकलबा मतुंग था असिगी कुंथागा मथोय फावबा नमित तरुकनी पुलिस कस्टडी रिमांड लौथगे पुलिस मखाता नजर इन्वेस्टिगेशन एंथोनी ngarang nongtil pung mari rom tabada women PS asigi osida surrender taropadagi mahakpa arrest tawkibani haire faraba एंथोनी bo case asigi mari ilainaba wahang bahung sathabada matou sathaba mathau tabana mahakpo tha asigi kuntraga mathoi phawba police custody remand pibinana ba prayer tawke kona ayoge report kumna taraba matung da mahakpo tha asigi kuntraga mathoi phawba namit humni police custody remand peke aroibeda content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पदागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी।